Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbaye ikaze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV rero mu makuru yacu ya buri munsi. Twaba rero twabateguriye tugenda tubagezaho. Cyo ugomba gukora rero nta kindi no kuba wakora kuri subscribe, hanyuma ikindi kandi rero nyuma yo gukora kuri subscribe hirya hari akantu kakazogera ngako rero urakanyeganyeza, hanyuma ukajya ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel, hanyuma rero ukaba waba mbere mu guhera ijisho inkuru zacu kuri M24 TV. Hanyuma rero hari umusenateri wegujwe ataratangira imirimo ye, nkuko rero amakuru dukesha ikinyamakuru The Source Post agenda abigarukaho. Uyu musenateri rero ngo akaba yamaze kweguzwa ataratangira imirimo ye. Yegujwe kuziye mpamvu rero ni bande bamweguje, ibyo byose rero akaba ari byo naguteguriye rero ngiye kuza nkuramburira muri iyi nkuru naguteguriye kuri M24 TV. Cyo ugomba gukora rero nta kindi nuko ndibugaruka nyuma y'amasegonda agera kuri 5, hanyuma nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye kuri mwacu. Ugomba kuzigira mu ruhare rero ukoze ibyo byose namaze kukubwira, yaba kuba rero wakanda kuri subscribe, ikindi kandi rero ushobora no kuba wagira uruhare mu nkuru zacu, amaze rero no kuba wanyeganyeza akazogera nawe rero ukagira amahirwe yo kubona inkuru zacu mu buryo rero bwihuse, zigahita zikugeraho rero mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Ndaje rero nkurambure byinshi bigiye bitandukanye bijyanye rero n'uyu musenateri wamaze kweguzwa, amazina ye nayahe, hanyuma ukagenda umenya n'impamvu nyamukuru yatumye yeguzwa, ndetse mu gihe imirimo yo gutangira akazi cyangwa se mu gihe cyo gutangira imirimo yari yarashinzwe rero cyari kitaragera ariko akaba yamaze kweguzwa. Ndagaruka rero nyuma y'ayo masegonda 5, ntabwo ndi bubatindire, amasegonda 5 gusa rero nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Reka mbaye ikaze rero, iyi ni M24 TV, ndagaruka nyuma y'ayo masegonda. Inkuru nziza rero ngo yavuye i Kigali mu banyapolitike igera i Nyamirambo, ahavuka isabagira i Rusizi, aho rero witwa Uwamurera Salama watanzwe rero kuba umusenateri n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki cyo bita NFPO yakoreraga rero iragenda ifata indi sura. Naho rero bivuzwe ko urukiko rw'ikirenga rusuzumye rugasanga Uwamurera nafite rero ubunararibonye bwamugira umusenateri. Kugira ngo rero ibyo ngibyo akaba ari byo bashingiyeho bavuga ko rero cyangwa se bamwambura ububasha bari bamuhaye bwo kuba umusenateri. Amakuru rero ikinyamakuru The Source Post cyesha ikinyamakuru bwiza.com aravuga ko rero urwo rukiko rwanze Uwamurera wo mu ishyaka ntangarugero muri politiki ari ishyaka PDI, kuko rero ngo adafite ubunararibonye muri politiki. Bamwe bavuze ko rero akazi gakomeye yakoze ari ukwandika inyemezabwishyu mu biro bya One Stop Center mu karere ka Rusizi. Hanyuma rero nyuma yo kwicara bakamwigaho rwose basanze ngo akariko kazi gakomeye yakoze, hanyuma baravuga bati rero kubwako kazi uvuga ko wakoze ntago rero twaguha uburenganzira bwo kuba twakugira umusenateri. Ngira ngo rero akaba akakomoka mu ishyaka rya PDI, akaba rero nga rumwe mu ishyaka ry'intangarugero muri politiki rero hano mu Rwanda. Hanyuma rero no kuvuga ko hashakishwa rero undi umusimbura kuri uyu mwanya uzaturuka mu mitwe ya politike yemewe mu Rwanda, uzakomezanya rero na Nkusi Juvenal wo muri PSD udashidikanywaho rero mu kugira ubunararibonye muri politike, kuko yamaze imyaka 25 yicaye mu nteko nshinga amategeko. Cyunguye rero bakaba bamwita Nkusi Juvenal, akaba ari we rero ugomba kuba ategereje uwo bazakomezanya. Uyu nguyu rero ngo ntashidikanywaho kubera ko amaze iyo myaka yose igera kuri 25 mu nteko ishinga amategeko, mu gihe rero uyu mumama we bivuga ko rero nta experience afite cyangwa se icyo twakwita nk'ubunararibonye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu kiganiro gito rero umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki Honorable Mukabunani yavuze ko rero koko ari byo nubwo bitarajya ahabona, ariko biteganyijwe ko kuwa 4 ku itariki ya 3 Ukwakira iri huriro rero rizongera guterana hagashakwa uwasimbura Salama. Hanyuma rero ubunararibonye bw'uyu mugore w'abana rero bagera kuri 3 bwakomeje kwibazwaho
ngo umunyamakuru rero wa The Source Post akaba rero ari ikinyamakuru dukesha inkuru yabashije rero umwe mu bari bashimye bandika ku mbuga nkoranyambaga rero ko mushikiwe atorewe rero kuba umusenateri. Hanyuma rero ngo umwirondoro w'uyu mubyeyi akaba n'ibigwi bye muri politike, akaba rero ngo bamwitse Uwamurera Salama, akaba rero yaravutse mu mwaka w'1978, afite abana rero bagera kuri 3, avuka rero ari abakobwa 4 barimo na 2 b'impanga. Yaratuye rero i Kamembe, kurya gatatu rero yarashinzwe ibijyanye n'imyubakire i Rusizi. Kugeza amagingo ya rero akaba ari byo yakoraga ara rero mu karere ngo ka Rusizi. Aya matora rero aherutse kuba hafashwe rero umugabo wabaye uwa mbere ari we Nkusi, umugore rero wabaye uwa mbere mu gutorwa ni Salama. Mu gihe rero ku rundi ruhande rw'abagabo waje rero ku mwanya wa kabiri ari wari watanzwe na Democratic Green Party of Rwanda. Ese yaba yatanga umukandida gatorwa, rikaba rero ari ishyaka rya mbere mu Rwanda ritavuga rumwe na leta rigize rero umusenateri mu Rwanda. Nyuma yo kugira depite rero no kugaragaza ko rikwiye guhabwa imyanya muri leta ngo ritange rero umusanzu waryo mu kubaka igihugu. Ibyo ngibyo rero akaba ari byagiye bigarukwaho, akaba rero ari byagiye bigarukwaho cyane cyane rero kuri uyu mubyeyi bita rero Uwamurera Salama. Yamaze kwemezwa ko rero atakibonye amahirwe yo kuba yaba umusenateri nk'uko rero byari byagiye bitangazwa mbere. Hakaba ariko kuba byaravuzwe ko yagizwe umusenateri ndetse yanahiswemo nuko rero yari yatsinze amatora hariya mu karere ka Rusizi, dore ko rero yakurikiyeho bita Juvenal, hanyuma akaza ku mwanya wa kabiri. Uyu mudamu rero mu bagize amajwi menshi. Gusa rero ikijyanye n'ubunararibonye cyangwa se icyo twakwita experience ye, bikaba bivuga ko rero experience ye iri hasi cyane cyane mu bijyanye na politiki. Akaba ariyo mpamvu rero yashingiweho bavuga ko rero uyu mudamu batamugira umusenateri, ndetse ibyo bari bamutoreye ndetse n'umwanya yari yahawe bakaza guhita bawumwambura ataratangira n'imirimo ye. Imirimo rero y'abasenateri bashya bagomba gutangira akazi igomba gutangira rero nyuma y'aho manda ya bamwe mu basenateri rero baciye igihe igomba kuba irangiremo rero nk'abo twakwita nka Kirizoroge Kalangwa, nawe rero akaba ari umwe mu basenateri barangije manda yabo hariya rero muri Sena. Uyu mudamu rero nawe akaba ari umwe mu bari kuzatangira imirimo ye rero muri Sena. Gusa rero hari abandi bashyizweho n'umukuru w'igihugu ariwe rero Perezida Paul Kagame, akaba harimo ndetse na Nyirasafari Esperance, akaba nawe rero ari umwe mu batorewe kuba umusenateri mushya ugiye gutangira imirimo rero, ndetse harimo n'abandi bagera kuri 3 bakurikira uwo akaba ari abasenateri rero bashyizweho n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyirasafari Esperance rero ni Minisitiri w'Umuco na Siporo, akaba rero ari umwe mu badamu nabo bakomeye cyane hano muri iki gihugu. Ndimo ndakugezaho rero ibijyanye n'uyu mudamu wamaze kuba yakwamburwa imirimo mu gihe rero yari ataranayitangira, nk'uko rero bari baramaze kuba bamutoranya nk'umusenateri uzajya guhagararira rero abandi hariya rero mu ntara y'Iburengerazuba, ariko rero bikaba byamaze kurangira. Twavuga ngo rero kurangira ahubwo nta kundi rero ni ukwihangana agategereza n'ikindi gihe cye rero, dore ko bavuga ko rero mu bijyanye na politiki uyu mudamu experience ye itaragera ku rwego bifuza cyane. Mu gihe rero undi wamubanjirije batoye mu matora rero wagize amajwi ya mbere bo bari bafashe bari kumwe nawe rero, we avuga ko amaze imyaka 25 mu nteko ishinga amategeko. Mu gihe rero ngo uyu mudamu mu bijyanye na politiki rwose nta experience namba cyangwa se ubunararibonye afite, nk'uko rero amakuru dukesha ikinyamakuru The Source Post agenda abigarukaho. Hanyuma rero akaba yaratanzwe n'ihuriro nyunguranabitekerezo by'imitwe ya politiki cyo bita rero NFPO, akaba rero ariyo yamutanze umusenateri rero, ariko bikaba byaje kurangira atageze muri Sena. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu kuri M24 TV ziba zihari ku bwinshi, gusa rero ko bakurikirana inkuru zacu neza 5/5 rero nuko uba wakoze subscribe ndetse wananyeganyije akazogera, hanyuma rero ukagira amahirwe yo kubona inkuru zacu. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV rero. Izindi nkuru kuri channel yacu nakagaruka, mugire ibihe byiza ndetse n'umukomeze no kunogerwa na gahunda za M24 TV. Bye bye.